Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko afitiye icyizere ibiganiro intumwa za Amerika zigirana n'iza Ukraine muri Arabia Saudite. Ubwo yari mu ndege agaruka Washington DC avuye muri leta ya Florida, Perezida Trump yavuze ko yizeye ko ibyo biganiro bizatanga umusaruro mwiza. Avugana n'itangazamakuru, Perezida Trump yavuze ko ubutegetsi bwe buteganya gusubukura gusangiza Ukraine amakuru y'ubutasi. Yavuze kandi ko Amerika ikomeje gusuzuma ingamba zitandukanye zirimo kongera amahoro ku bicuruzwa by'Uburusiya. Abanyamakuru babajije Perezida Trump niba ahangayikishijwe n'imyitozo ya gisirikare ihuriweho n'ibihugu by'Uburusiya, Ubushinwa na Iran, maze asubiza muri aya magambo: Oya, habe namba, oya rwose. Perezida Trump yasobanuye impamvu adahangayikishijwe n'ibi. Kubera ko dukomeye kubarusha, dufite imbaraga ziruta iz'abandi bose. Muri iki cyumweru biteganijwe ko inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress itora umushinga w'ingengo y'imari ya leta. Igihe hatabaho kumvikana kuri uwo mushinga mu mpera z'iki cyumweru, inzego za guverinoma yo ku rwego rw'igihugu zimwe na zimwe zishobora guhagarika ibikorwa byazo. Ku bijyanye n'uko leta ya Amerika ishobora gufunga, Trump yavuze ko atizeye ko bishoboka. Uretse ibi, Perezida Trump yanavuze ku bijyanye n'urubuga nkoranyambaga TikTok rw'Abashinwa, yemeza ko ubutegetsi bwe buri mu biganiro n'amatsinda ane atandukanye ku bijyanye no kugurisha uru rubuga. Ashimangira ko ibiganiro bijyanye narwo biri gukorwa kandi abantu benshi bashaka kurugura. Ejo hazaza urubuga rwa TikTok ntiharamenyekana, mu gihe nyirarwo yasabwe kurugurisha kubera impamvu z'umutekano wa Amerika. Ku bijyanye n'ibihano bishya cyangwa imisoro ishobora gushyirwa ku Burusiya n'igihe ibyo byabera, Trump yabwiye abanyamakuru ko turimo kureba ibintu byinshi. Dufite inama zikomeye muri Arabia Saudite muri ino minsi igiye kuza. Hazaba harimo n'Uburusiya. Tuzareba niba hari icyo bizageraho. Hari abantu benshi bapfuye muri iki cyumweru muri Ukraine, kandi nk'uko mubizi ntabwo ari abanya-Ukraine gusa, ahubwo n'Abarusiya. Ndatekereza rero ko buri wese yifuza ko birangira. Ndatekereza ko tugiye gutera intambwe ikomeye muri iki cyumweru. Trump yavuze ko atekereza neza ko buri ruhande rurebwa rwifuza ko birangira neza. Yongeyeho ko muri iki cyumweru yizeye ko hari intambwe ikomeye izaterwa. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.